Ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu uKristu Jesu. Namhlanje ekseni siyamdumisa uThixo olomusa olothando osithungameleyo ukuba size kuyona leyi inkonzo. Ngithanda ukubana ekseni kunje sibonge uThixo ukuba sivunyelwe ukubona usuku olunye abanye abangcono kulathi kabazange balubone. Incwadi kaMateyu isahluko ngesika 13 esincinyane ngo16 lo17 kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona nendlebe zenu ngoba gezisizwa ngoba banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo kabazange bakubone nokuzwa lokhu elikuzwayo abakuzwanga. Kasithatheni leli thuba sithandaze. Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe elakho igama. Siyakubonga ekseni kuba usiphile elinye ixesha njalo lapho esibiza khona igama lakho kuona lo mhlangano wamadokodo. Nxa sivula inkonzo yokuqala losuku sengazathi ungasithungamela egameni elihle lomfelo uJesu. Amen. Ngiphethe iBhayibhili, ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe ngumoya oyingcwele. Iso isibani oza kusiphakamisa elibeni. Ngiphe lona iBhayibhili lapho umoya wami uphansi uza kungipha amazwi aza kungikhombisa ezulwini. Ngiphe lona iBhayibhili lingumqondisi ekwenzeni kanye nasenkolweni. Ngale ekseni ngithanda ukubana ngilisemazwini kaMudi athi wona lincwadi iza kugcina ukhathana lesono njalo isono siza kugcina ukhathana lale incwadi. Kasiphenyisiseni kakahle ngoba yiyona eza kusivezela ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Inhloko yethu yendaba yikho lapho egcile khona namhlanje ekseni. Ekadeni abantu besaphila impilo yokuncindezelana kumbe eyokugqilazana. Izigqila zazisidla imbuya ngoluthi. Lapho amakhosi aleso sikhathi ayephakathi komhlane lemdeleko ekhomba ngophakathi besidla zonke izibondlo ongazicabanga. Ngesikhathi esifananayo izigqila zazihodoza ngemthwalo esindayo zibubula ngokuncindezelwa ezaziphakathi kwazo. Ibizo kumbe ukuba yisigqila kwakusitsho ento ethile, kwakusitsho ukuphucwa ubuntu bonke kusale nje ukuba ludlawu lwabacindezeli ukuba ludlawu lwabacindezeli, ludlawu olungelamkhumbulo, olungacabangiyo, olungelandlela olungaziphilisa ngayo. Kodwa ke kwakusiba lesinye isikhathi abasilobelayo bayasivezela ukubana lesi sikhathi kwakusiba lomkhosanyana lapho inkosi eyayifisa khona ukubana ikhulule abantu. Yayisithi yona nxa isikhulula izigqila zayo yenze umkhosanyana wenkululeko. Ngakho ke inkosi yayithatha umqhakazo othuswe phakathi othukuzwe phakathi komlilo ubusuqhakaza ke indlebe yesigqili okulibhokisanyana. Ukufaka leli bhokisanyana kwakuyisimemezelo sokuba yebo bengiyisigqili, okwamanje sengikhululekile. Igazi lalivuza okwamagama, ukwala ukuqhakazwa, ukwala ukuqhaqhwa kwale indlebe kwakuyikuvuma ukuba ngiza kuba yisigqili kuze kube ngunaphakade. Ukuvuma ke ukudatshulwa indlebe kwakuyikumemezela
ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Yebo indlebe yayisiba buhlungu, kodwa ngalesi isikhathi kwakuyikumemezela ukubana lanxa indlebe yami ivuza igazi, lanxa izabhibhidla mhlawumbe ize ibhibhidle ize ilenge ubude bayo, noma ngihlulukelwa ngikhululekile. So ukuhlulukelwa kwami kulokukhululeka. Ukuze siyithole kakahle le ndaba, yekela ke siye elizwini likaThixo. Safunda incwadi kaSambulo isahluko ngesika 12. Incwadi kaSambulo isahluko ngesika 12 ngizafunda ivesi ngelika 11. Kusikhathi esilandelayo sizafunda ivesi ngelika 12. Okwanamhlanje sizafunda ivesi ngelika 11. Singakayifundi ke le indinyana, ngifisa ukubana ngisazisane ukubana le indinyana itholakala engoxweni ephakathi laphakathi kwencwadi kaSambulo. Ungathatha indinyana ngapha kuka10 kusiya ku12, la ngapha kusiya ku10 kusiya ku12, indinyana zakhona ziyalingana. Ngezinye indlela yiwo umkantsho wencwadi kaSambulo lapha esengibala khona. Yekela ngibale ingxenye yalo umkantsho kwincwadi kaSambulo isahluko ngesika 12, ngifunda ivesi ngelika 11. Ngakho ke banqoba ngegazi leundlu nangelizwi lobufakazi balo, abazange bathande impilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Lapha ingilosi ilizwi lenkosi liphawula izinto ezithile, izinto ezintathu esiza kuchitha ithuba sizifunda. Ilizwi lenkosi liphawula impawu ezintathu zokuhlulukelwa okulokukhululeka. Ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Uphawu lokuqala esilufunda kule indinyana, ilizwi likaThixo lithi lona sihlulukelwa okulokukhululeka ngokuhlulukelwa koyikukhululeka. Sihlulukelwa okulokukhululeka ngokuhlulukelwa koyikukhululeka. Ngubani ke lo oyikuhlulukelwa? Abanqobi kabazange bazenzele, lanxa banqoba ngegazi leundlu, onguye owahlulukelwayo ukuze thina ke sikhululeke. Sihlulukelwa ukuze sikhululeke. Sihlulukelwa okulokukhululeka ngenxa yokuhlulukelwa kolo oyikukhululeka. So yena nguye oyinkululeko yethu, kodwa inkululeko le kayizange ize nje ngozimakhaza, kodwa yeza le inkululeko emveni kokubana ahlulukelwe. Okuyisimanga xa ngikhangela leli qhawe kalizange lize njengesiqhwaga esasibhonga kukhithike umuhla, kazange eze njengebutho elaliphethe umdikadika owawunuka igazi. Iqhawe leli akalizange lize njengenkosi egade ihashi lokunqoba. Leli qhawe akalizange lize limangalisa. Hayi yeni madoda, buyani ngapha lizokuzwa ngaleli qhawe. Leli qhawe kalizange lize njengenkosana eyayizungeleziwe ngabalindi bayo kumbe amabutho. Leli qhawe kalizange lize ngaleyo ndlela. Kalizange lize mhlawumbe libhabhule inkafula kufa. Kalizange lize linamabutho amawakawaka amabutho. Kalizange lize njengomongameli okhuluma izinto zihle zenzakale. uJohane nxa elichasisa leli qhawe
elahlulukelwayo lona liyikukhululeka. Ekuseni kuJohane 1 ivesi ngelika 29 lithi lona ilizwi ngangomso uJohane wasembona uYesu eqhamuka wasesithi bheka nanti iwundlu likaThixo elisusa isono sezwe. uJohane esesihlengeni sasePatmos wezwa kuthiwa leli qhawe liyisilwane sakwaJuda. Ngizama ukucabanga emkhumbuleni wakhe ukubana wezwa ngayiphi indlela, mhlawumbe wazitshela ukubana uzabona lesi silwane siqhaqha izitha zaso ngolaka olukhulu. Mhlawumbe wathi yena ngiza kusizwa sibhonga izitha zonke zesabe zithithibale. Kumbe wathi yena angikwazi ukuthi kwahamba njani, kodwa ma ethi uyasikhangela lesi silwane, kumbe nxa ekhangela lesi siqhwaga, kumbe nxa ekhangela leli qhawe, ubona into emangalisayo. Ubona iwundlu elahlatshwayo, dwala elaphakade wadatshulelwa mina. Liwundlu elibuthakathaka elisipha ukunqoba, elathi thina elisincedisa ukubana thina sihlulukelwe okulokukhululeka, ngoba yena wahlulukelwa, ngoba eyinkululeko kithi. Ngokuhlulukelwa kwakhe okuyikukhululeka siyenelisa ukubana thina lanxa sidabula esigodini sothunzi lokufa kasesabi lutho, ngoba intonga yakhe nedondolo lakhe luyasithokozisa. Yikho sihlabelela sisithi ngibona izayili bomvu, umthombo oshonayo, wona ungamandla kaJesu yena ophayo. Umfulangi yawubona ophuma enxebeni likaJesu. Kukhona umthombo wegazi ompompozayo ophuma emthanjeni kaJesu. Yebo, la igugu igazi, ngingagezwa ngubani? NguJesu kuphela ngegazi lakhe. Ngakho-ke uPawulo lokuqala esilufunda emkantshweni wencwadi kaSambulo yikubana sihlulukelwa okulokukhululeka, ngokuhlulukelwa koyikukhululeka. Ngezinye indlela wathatha ukuhlulukelwa kwethu thina ukuze sithathe ukukhululeka kwakhe. Ngezinye indlela thina sesingonkululeko, yena waba ngukuhlulukelwa ukuze thina sibe ngonkululeko. Sasingasoze sibe ngonkululeko yena engazange abe ngukuhlulukelwa. Wahlulukelwa ukuze sikhululeke. Ngakho-ke umcijo wokuqala ubambisise kahle, banqoba ngegazi lewundlu. Ngakho-ke sihlulukelwa okulokukhululeka, ngokuhlulukelwa koyikukhululeka. Umcijo wethu wesibili esiwutholayo kule incwadi kaSambulo isahlonge sika 12 ivesi ngelika 11 lithi lona ilizwi likaThixo abanqobanga ngegazi lewundlu kuphela, kodwa banqoba ngelizwi lobufakazi babo. So ngezinye indlela sihlulukelwa okulokukhululeka ngokukhuluma okulethemba. Incwadi njengoba sesiyibalile ithi yona banqoba ngelizwi lobufakazi balo. Ngezinye indlela lapha nxa ngikhangela kahle, kuphumani emlonyeni wami, kuphumani emlonyeni wakho, kuphumani kimi lakuwe? Kuyini esikukhulumayo? Siba yikho lokhu esikukhulumayo. Ngavuka ekuseni uthi mina ngiyahlupheka. Uzaba yisihlupheki. Ubuyanga lawe kuza kuba ngamathe lolimi, kuza kuba yibhanti lebhulukwe, ngenxa yokubana uvuka ekuseni usithi mina ngiyahlupheka. Ngake ngasebenza lomunye ubaba wayesithi nxa evuka ekuseni athi mina ngiyahlupheka. Nxa evula umlomo ezamula athi mina ngiyahlupheka, ngenxa yendlela ecabanga ngayo. Asilaye namhlanje emhlabeni, umhlaba wahle wavumelana lokuhlupheka kwakhe, wahle wazilalela umuntu wenkosi. Inkosi isisize ukubana sivule amlomo yethu ngokuhlakanipha, sivule imilomo yethu ngendlela
ezaletha udumo kuJehova. Umcijo wokuqala oqhakathekileyo, sihlulukelwa okulokukhululeka ngokuhlulukelwa koyikukhululeka. Umcijo wesibili, sihlulukelwa okulokukhululeka ngokukhuluma okulethemba. Amadoda amabili ayemi entilongweni aselunguza phandle. Enye indoda yabona udaka, kepha enye indoda yabona izinkanyezi. Kuya ngokuthi sikhangela njani, lokuthi okuphuma emlonyeni yethu kuyini. Kuphuma ithemba yini na, kuphuma ukudabuka. Nxa sivuka ekuseni kumele sibe njengezinyoni, sithi Nkosi ekuseni yiswa okwami ukuncenga, ngiyakhala ngakuwe ukubana wena ube inkululo yami, ube lithemba lami, ube yikunqoba kwami, ube nguwe ngizabambelela kuwe ukuze ngenelise ngawe ukuhamba. Singakhulumi ukudabuka, singakhulumi insizi, kodwa sikhulume inkangelelo yokuza kwenkosi yethu uKristu Jesu, ngoba sihlulukelwa okulokukhululeka ngokukhuluma okulethemba. Umcijo wethu wesithathu oqhakathekileyo okumele siubambisise elizwini likaThixo, nxa sifunda ivesi elifana nayo elika 11, sihlulukelwa okulokukhululeka ngokudela ukuzivikela. Sihlulukelwa okulokukhululeka ngokudela ukuzivikela. Ngananzelela indinyana lapha ithi yona kabathandanga impilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Ngobani labo? Yibo labo abadlulwa emlilweni obuhlungu. Ngobani labo? Yibo labo ababa lokuhlulukelwa okulokukhululeka. Ngobani labo? Yibo abaphoselwa emlilweni beboshwe ngamaketani kaSathane, kodwa kubo umlilo wahluleka ukubana ubathini, ngoba bona babengabotshwanga kepha babekhululekile. Labo ababaphosela emlilweni yibo abachabalalayo emlilweni, kepha abaphoselwayo bakhululeka ngoba babephakathi kokuhlulukelwa okulokukhululeka. Impawu yesithathu, uphawu lwesithathu olusivezelayo yikubana kusadingakala ukubana sizidele, sidele ukuzivikela. Izikhathi zonke siyathanda ukubana sidele ukuzivikela. Siyathanda ukuvikeleka, senza okuza kusivikela, senza okuza sikhulula, senza okuza sinqobela, senza okubana sivikeleke. Nxa sivukayo, nxa sikhulayo, asivunyelwa ukubana siye emlilweni, ngoba abazali bayesabela ukubana sizathinta umlilo. Ngenxa yalokhu siyathanda ukubana sizifukele. Kodwa ukuhlulukelwa okulokukhululeka kuthi khona impilo yami kayisiyo eqhakathekileyo. Lanxa bengangibulala, impilo yami iyize, mina ngizadela ukuzivikela. Ake ucabange oHasi, ucabange oJerome, ucabange lawana madoda ashiswayo, batsha lanxa babesitsha bathi bona sizahlabelela ingoma yokudumisa, ngoba sihlulukelwa okulokukhululeka ngokudela ukuzivikela. Kasikhathali ngempilo yethu, kodwa esikwaziyo yikubana uYesu unamandla ukusikhulula. Uza kuba lathi lanxa engasikhululanga, sizadela ukuzivikela. Akudingakali ukubana sizivikele, ngoba nxa engasivikelanga uyakwazi ukubana sizaphutha ngayiphi indlela. Uyakwazi ukubana ngale kokufa kwethu kulani. Ngikhumbula uLathayima lo Mr. Riddle ezweni
lase-Europe nxa babe ngeniswa phakathi komtshina ezweni laseNgilandi, bengeniswa phakathi komtshina wawugaya abantu ababekhethe ukulandela uKristu Jesu, uMr. Latimer lo Mr. Riddle bayakhangelana, inkulumo ibisisiba ngethi yona kasingene kulowo mtshina, ngoba singangena kulowo mtshina okuza kwenzakala yikuthi isibane esiza kusitshala eNgilandi kakukho umuntu oza kusikhipha. Bagaywa, baphekwa, baba ngamaphepha. Ngikhumbula undoda uPolycarp owadela ukuzivikela, kwathi sephiwe ithuba lokubana yebo yenza ithuba leli phika uJesu Kristu, wathi yena iminyaka engu-80 lengu-6, uThixo ungilondolozile, ungigcine kahle, ngingamdela kanjani? Ngizadela ukuzivikela. Nxa engangivikelanga ngakukhathali, ngizakufa. Ngikhumbula uPetro owathi bethelani ikhanda likhangele phansi. Yebo, ngikhumbula uJohn Chrysostom abamgoqela ezikhumbeni ezazile nkume, wafa wachabalala. Ngiyawakhumbula amadoda achitha igazi lawo. Yebo, banqoba ngegazi leundlu. Yebo, langelizwi lobufakazi babo. Kepha badlulela phambili bathi bona asimi khona lapho. Yebo, igazi leundlu linamandla okusikhulula. Kepha thina sifuna ukuchitha elethu igazi, silichithela uKristu Jesu. Mhlobo wami othandekayo, izinto lezi ezintathu sihlulukelwa okulokukhululeka ngokuhlulukelwa koyikukhululeka. Sihlulukelwa okulokukhululeka ngokukhuluma okulethemba. Sihlulukelwa okulokukhululeka ngokudela ukuzivikela. Ngokunjalo ke zihlobo zami, sesifika ekupheleni kwesikhathi, siyakudinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho ubudlova sekuqakezelwa izandla, kodwa ubuntu buninelwa khathana, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho umthelela wethemba usiya usolobela, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho amajaha sedobha alahle adobhe amantombazana sengazathi imithova efuna imali, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho ababalisi bezikolo zemfundo ema-university befuna ukulala labafundi abesifazana ukuze bathole imiklomelo ephakemeyo, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Yebo, lapho iqiniso selibulalisa, amanga ebusisa, ubuqili busuthisa, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho umhlaba udengezela ulengele eliweni elingenamkhawulo, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho ububi ezindaweni eziphakemeyo busanda ngendlela emangalisayo, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho imimoya yobumnyama isisibekele umhlaba wonke, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho izihlobo zethu zisifa, zingcwatshwe singekho ngoba singeke saya lapho ngenxa yalolu bhubhane, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho ukufa kugabha intokozo, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho imisebenzi isitholakala ngesifumbathiso, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho ubuqotho sebudlelele isikhathi, ububi sobuyiphethe esidukwini, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Lapho siphelelwe, uThixo edelelwe, inzondo ifukelwe, sidinga ukukhululeka. Yebo, sidinga
ukuhlulukelwa okulokukhululeka lapho amadimoni eklamasa layo usathane eklamasa labalandeli bakhe bebabaza. Sidinga ukukhululeka, ukuhlulukelwa okulokukhululeka lapho imimoya emithathu efanana lamaxoxo ibhoda umhlaba wonke isenza izimangaliso ibuthanisela amakhosi empini yase-Aramagedoni. Sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka lapho izithixo sezithatha indawo kaThixo. Sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Sidinga umoya owawukuJobe owathi lamathumba efelwe elahlekelwe wathi yena lanxa engihlupha ngizabambelela kuye. Sidinga ukuhlululeka okulokukhululeka. Yebo, sidinga umoya kaJosefa owathi lanxa kungela muntu anginqunuli emntwini ongayisuye mngami. Sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Yebo, umoya kaEsther owathi ebugqilini bakhe waphakama waya esigodlweni. Sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Umoya kaZakhewu owathi ngizodela konke ngilandele uJesu ngize ngibe sesiphambanweni. Sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Umoya kaDaniel owathi lanxa eyisigqili wathi engqondweni zami kangigqilazwanga, ngangisoze ngingcolise umzimba wami. Sidinga ukuhlulukelwa okulenkululeko. Yeyeni madoda, umoya kaPetro owahlabelela ewalala entilongweni esazi ukubana kusasa lusuku lwakhe lokufa. Siyakudinga ukuhlulukelwa okulenkululeko. Ngitsho umoya omhlabeleli owathi esesizini wathi ngizophakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luyakuvela phi na? Wathi luza kuvela kuye owadala izulu lomhlaba. Kayikuvuma ukubana unyawo lwami lutshelele. Yena olondoloza ku-Israyeli uza kuba nguye ongithungamelayo. Abanye bathemba amahashi, abanye bathemba izinqola, kepha mina ngithemba igama likaJehova. Jabula moya wami, mbusise uJehova, nakho konke okukuwo mphe udumo, ngoba leli themba lisenhlizweni yami, liyagijima emibilini yami, liyangithinta ezinyaweni zami. Lapho engihamba khona ngihamba ngithi mina lanxa ngidabula esigodini sothunzi lokufa angiyikwesaba lutho, ngoba intonga yakhe nodondolo lwakhe kuyangithokozisa. Impela ngiza kuhlala endlini kaJehova, kangisoze ngisuke khona. Abantwana bengafa, kangisoze ngisuke khona. Abantu bengangidela, kangisoze ngisuke khona. I-girlfriend ingangilahla, kangisoze ngisuke khona. I-boyfriend ingangilahla, kangisoze ngisuke khona. Umngane ngayenza konke akwenzayo, angisoze ngisuke khona, ngoba umusa lothando lobubele bukaJehova buyangithokozisa. Yebo, ngizahlala ngilayo. Siyakudinga ukuhlulukelwa okulenkululeko. Angazi namhlanje kuseni angikwazi ukuthi udabula kusiphi isigodi sothunzi lokufa, angikwazi ukuthi ukuhlulukela kwakho kunjani, kodwa ngifisa ukubana kuphakame kube sezingeni lokubana uSathane laye amangale ukuthi kanti uhlulukelwa kanjani. Wena uthi ngiyakwazi indoda eyodwa eyathi yona ekuhlulukelweni kwayo yayiyinkululeko, yasingithi qithi esandleni sami ukukhululeka. Ngiyakwazi ukubana ngelizwi lobufakazi bami ngilakho ukuzilahla, ngilakho ukuzisindisa. Ngiyakwazi ukubana yebo kwesinye isikhathi uThixo uyavuma ukubana ngiphume emgodini wezingwenyama, kodwa kwesinye isikhathi uyavuma ukubana zingitshwabadele. Nxa esevumile kunjalo angisoze ngafa ngaguqela ubhali. Ngidinga umuntu ekuseni othi yena, siza mina Nkosi, siza mina umntanakho ngendlela eqhakathekileyo. Ngifisa ukubana ngikhethe uJesu abe ngumngani wempilo yami. Nxa ekhona onjalo ekuseni othi Jehova siza mina umntanakho,
ngalesi sikhathi nxa ngithandazayo, nansi inhliziyo yakho isiya kuJehova. Baba wethu osezulwini, sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Kakutholakali kwenye indawo kepha kutholakala kuwe, wena oyinkosi yokulunga. Sinqobele ngoJesu, uSathane ajabhiswe, ibandla libusiswe, wena ke Thixo udunyiswe egameni elihle lomfelo uJesu. Amen. Sidinga ukuhlulukelwa okulokukhululeka. Yibani ke lo suku oluhle namhlanje. Inkosi ilibusise.